kubor nakaslem jong unongsan hima. Kisan ngot ki MDC ka GHADC bat UMLA barim ka war jantia kila ai ka jingkershan ka bapura yo ba Stephenson Mukim ha gani ka election MLA ka bansar long house nem arajar arpulai ya gani lapan banado president ka National People's Party hinyo amlarem constituency uba head potmi ubalong ru MDC na war west habakren shaginong thok kubor ha kasngi sajan ha amlarem ki MDC bakershan uba Stephenson Mukim ha gani ka election MLA Kabanwan ki kentob UMDC Kawar East, Ugil Roy Taryang, UMDC Congress uba Holando Lamen, UMDC Kawar West uba Head Potmi, UMDC ke Jawai South Usaron Paswen, bat UMDC ke Sok Menting ke Klik Tersi, ula Kondakar ki badan ni kinong tap vote ki bahap apa ke Amlarem constituency. Shoshu uba Potmi ula ong ba uma Stephen Mukim, Ulayo jingkershan ru na UMLA barim kawar jantia uba riang lenen taryang bat na unong kershan barat ba uba lakmen uba por pakenten kumju na presiden ke BJP Amlarem u Everest Langstang bat kiwei uba head po tmi ulaya thu bakinong ilam ka parti ha Amlarem kilawan bania kendo badia keranya ka kam tiket yo uba Stephen Mukim bat u vice president ke NPP ha ka jela uba Preston Tensong ha ka arpunyo tarik unaitung Ulaong bana kaliang uba Preston, shispa na ka shispa ka tiket NPP, anyo uba Stephen Mukim, barhaw banay na ilur en panbana patba. Uba potmi, bat uba Gilroy Taryang, kilaong baki patba ka constituency, kilayo man sakhi gijing trekam UMLA bamenta, uba lakmen, bat kibabun gilaray ban kershan no uba Stephen. Kila kentui ginong syong kathay Amlarem barok kaway, bakim day ban kuslay jingmon, bat kim day ban du jingkerman, namar ba Stephen Mukim, unmi ban yakun, bat job yang kumu MLA kawar jantia. Nemha sigun kiniki perlok NPP yang isini sa Amlarem, wa keliki ya ketiket, Mas Stephenson Mukim dang ile dang yo tiket umai. Dengan NPP. Jadi mentai te ikwa ayu wanra kan kubor jadi patba yang kan iga sawen Amlarem go yang i wa mhoi do jingkermen di tiket ne ha gaji chem go yang i ma Preston Tensong haka aku nyau terik kubenai Julai hari wat Julai udah tiap aku nyau terik hayung rekam yang silong. Dah kulargi sispa persen ketiket tau eki yoma Stephenson mungkin kakam te kuat persnyawa eki pat ba nong kersan yang i ini nepok sewen Amlarem wa Mas Stephenson mungkin to wachenia I tai ki hai koman tai na silong yo sispa persen kular ke wo tiket to e yo di yo ile to ubru wa sampang ubru UM kejing pat jingai ya di konferensi ki yo ni katkam te kitai ibru ne tai kam u ma Preston Tensong woman le usumbut menteri Rangba yang kasorkan mekalia, ua yujingai, ua cempang, ua kelamat pat, ua sekiat, lem dekta madyong yagi bituan. Kadang te sehisim, ua pesnyaw yagi patba yang kan dikesewen Amlarem, ua Mas Stephen to, uyenyu na ke parti NPP. To kamu ong uniu sembut menteri rangba yang i wa sedu aga finalis yang kandidat kan hi open mi i habanai September yang Muslim kadang dia tepat ni kini baik yang i wa mohoi du jingkermen i ite alia wa job na kini ga seven Amlarem yang i deman MLA la artem mencua da kersan teli telon yung Mas Stephenson Mukim ujuman ex MLA yung kanika sawen Amlarem ite kuwa pesnyaw ipai ba yung iyo kini kiwahe kam
umar el teriang yu jengai kiu ini diu kom ki ito champang lagi roi par hagi por yung ki tengah scan yu kejingwan yung u tegawa nang emsin chu yi ki MBC yung inani na po yung kaswen anarem dekarchan teli telon di yo Mas Stephenson Mukim dekat am te paiba hamdu jingkermen o Mas Stephenson Mukim yo tiket NPP yung te pukul gam ni na kibok kirwiang hamtam ya ginong kerchan yo ke parti ki wala trei borba nadu ipor dua kini dedap hanrem ile hanrei yu jing trei yang pi hagen ni sinem ke bakat ni ke parti nang ku ga hani po swen anarem yung toblai onang ewi kemet kepat kamtam yu kandidat yung kemet kepat ke kuat ke kia yo nang roi ke liang warok bat kamju le ki lidar ki yung nani na po sebenarnya rem yo nang yo kejing start kejing champang nang wa nu iwa imut iwa temu ile yo man ki ko jok harungkat kejing kerku blessing ke yong belai mah na jero metai te ni na po sebenarnya rem ite hak wa persnyau i pajba ki biya ki yong khut weri perlok yang ini nak buat sewan amna rem borok wa yo ya kersan ki yo buru pajengai wa kam ki we kan ni debun ha ki we dekelari cuma ste ne bah de yo jengai ki tam kan ni kisah snem ko kan ni ko warok kini ki baik yang pasti de yo de cina hiki yo kadit yo no MLA yung ini ni kemkuai ong kaman takam teh toblai perku langi iro yo nang ewi i kebut kepor hagani kepor lani hagani election hajar mulai yo job i usuk job en romi uang ma Stephenson Mukim kagajing job we en romi unik tim yung kajak kublesi pun ke dau ko pemandingan umi ini kerjaan yang mesti itu yo ada ke puar di kereta mu kan tamu penap terusnya we di jing yang pada menjuyo ikan gidoi tan dam juyo ketang di kelam yo pun nak juyo era ni tidau yo ni berubah ya ikan gidoi berurap di tidau pemandingan umi no kerjaan yang mesti gile upai din cuma mesti do warok ikan gidoi warok di daju warok di nong bam le yo bagi dia pelam ni kena yo bagi penap terusnya we cinge dong ti dau kuman kam negeri yang ngawo kerjaan yang mesti we yo umi bertamu yo we pelam ni kena ngay giờ lại mình đi châu rồi đó giờ việc làm như thế nào bên áp nhau thì chính là dùng bệnh bạn để cái chính cái men này em gọi spa và cái này cái election arjara kali to mas the any form open secret di gini ketu betul bajing thak to secret poem spa way da Maran terang tak, dia bilang suruh rangkat buat tim yang baru, rangkat di hamperan yang baru, kamtam i gilidar yang baru, jadi persan dulu di kasan senam ceneng, tak dapat sekian, tak maran terang tak, dia bilang suruh Mas Stephenson Mukim, ya kami di press di media hari ini, dan seperti di kabar, dan tak di kabar bertahap berjalan, dan tak ada statement itu dapat sekian kah, dapat sisa kah. Tak marah terang tak dia bilang we curup rumah Stephenson Mukim dan nama kita